Presiden Zelensky tiba di wilayah Donetsk pada tanggal 6 Desember 2022 dan disambut langsung tentara Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi selamat kepada mereka spesial Hari Angkatan Bersenjata dan para pasukannya mendapat penghargaan. Kepala negara berharap wilayah pendudukan termasuk Crimea akan dibebaskan. Presiden berterima kasih kepada para pembela Timur atas ketabahan dan keberanian mereka karena pertempuran di Donbas sekarang adalah yang paling sulit. Video terkait dipublikasikan di saluran Facebook Zelensky pada Rabu 7 Desember 2022. Pemimpin Ukraina menghormati memori para pahlawan yang gugur dengan mengheningkan cipta. Думаю, важливо такі хвилини. Сержанте, вітаю. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Сергій. Дякую за службу. Тримаю. Служу народу. Дякую. Дякую за службу. Служу український народ. Служу українському народу. Планів, незгасимому оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бережіть, будь ласка, себе. Ви нам дуже дорогі. Дякую вам. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.